digital news forum asai hemalong pilih berangkai mai long berangkai mai kita akan solo mana kita channel kiduan anda dulu lo dan adong page lo nasi alang itu karena lo mana dapat ahok lapen laso news mende berita kapal ini usin ini ning kesi pingidak tako berangkai mai halo nasi kecing sini li kecing poni kalau halo je karena lo Thomas Council sidame Ladakh MOS apike Karbianglong Territorial Autonomous Council position stolo sedame non alama bangke je Karbianglong Autonomous Council itu 70 years susilo nasila solom kaching turamu mane development ile tum kaya ke han kong asitina party tame laso ke han kong do lasila sohor mu upwa aga tusike dama ta development ada label asitin arong aje lo tame Karbi Youth Festival e buloy Durga Puja le buloy Jolo Festival le buloy ba kopenia bihu le buloy ko pia posinom munit kom hak ditilo lapen bozara lo arni bang tame di fosong tahun litum Karbianglong penda helo itu mahem pilo arong su pilo pia posi munit kom hego ani kan sam ketua mane chonam chole tahun da kom hek pilo asi dak ang thek ni asap ni paklampo nasi nang letum kadung eta chini Karbianglong non kacari pembong Autonomous Council lo ake hai CM tuliram rohang alang li kacari pon alang li kabori pon bangke la boelo je non long apir theke kapathu na thula hinta ili tum ching thu nahi risu e ja tum ching thu nahi pusi alang li kabori polo nasi la bangso lo la taisen development lo nasi alang li ke claim pon lo ko ansi ke chok lima la pe ili tum ratum ko son si kalukson duma na dak ni li khan po la pe la bangso lo bangke rat tum len chak ni nasi ke damtang dengan ini 2020 ini kan Ladakh Karbianglong ahomosti tinta isi stadium kapathu aklang kaseman japan pura utiket duri polo asitin ahomosti longta ICC stadium kapat kisi kedang pondolo nasi hala solong kisi kedang pona tengsi Ladakh kam tame pilo tapen hala so a kontraktor tum ako magna lapen laso kecok lin kecok cek gopima la bang sini lira phane tham igi pusi achini lo nasi Ladakh ke dili akoy kewan tu bangai kali setame la sohor mu ko ansi kecok lima kecok cimar lin chak noi lasi Ladakh mini stadium a kontraktor lake kicingsi la bangke is laper lake amri homosti lo hala jang kontraktor ke Ocean Trade and Supply proprietor ahem fuke lake Promut Begani patu marwari thai ko alang lilo jang kontraktor ke lapet ako dotula labange dekor longke lake MP Agarwal patu lata marwari lo lasi lage dekor lo kontraktor lo lapet ako datunang nomor ke thom habe tibu dilai lapet ako nomor tidola kuntang timu lake halok cebat lapet honsing timu gongkamukam lapet ako nomor trok bake Rajdhani Association proprietor Dorson Burwa labake ACC ground labake lapet ako doslang Jintong konsensi lo labake laka ako doslang proxy bake Junbang timu Bokulia irrigation filalo lake mini stadium lata lapet nako Rangsina Enterprise proprietor lake Sahil Agarwal Rong Mongwi lapet Rangsina Enterprise ako Rangsina Club labake Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lapet nako nomor ke pamana Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lake Nanghit Tinali lapet ako Tracy 11 nomor mandutlang Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lake Hawra Khat lo lapet aku dulang GM Engineering Proprietor Kosanto labangke Bedhi labangke Thonsiri longo lapen GM Enterprise Santipur lapen ako GM Enterprise Hawaipur GM Enterprise Jirikindeng GM Enterprise Toragubi GM Enterprise Simkanala Umsoai lapen GM Enterprise Cutianala GM Enterprise Siloni, GM Enterprise Samilangso, GM Enterprise Chukiola, GM Enterprise Okere, GM Enterprise Habe Dengja Sports Complex, GM Enterprise Borsin, Ronghangao, GM Enterprise Boksong Regional Sports Ground.
Nasi dak ni kudai bangal halo. Naso long koratro lote 10 crores lote 260 crores. 260 crores angmo pen. Dak lokela kontraktor kar dia kaitum bang alo dak itu. Bopen di than kono dak kecengsi habe timu umtan timu lapen aku honsing timu lapan komdong lo nasi aku cumbang timu bangli nasi long koratro pen bangli aku si akar dia kaitum si dak kontraktor ke long chop lo nasi ladak la umtan timu bubange iya mongol sing timu masopo lata iya masopo busi ke long chop hai lata lapen honsing timu kita lata mongol sing timu mongol sing ke klem abang kul alang ni kemi kahai dok le li goli hala dak ke dok pasti alang kita ke long chop tante baki kontraktor di nong dak lokal akar biak kaitum bab bang akai sak kumalo dak ke dok ya nili ninje pongam marwari angse si dak ke dok lapen invet la gem enterprise summit pen long krege thom prote 130 crores lagi 130 crores invet ansi idelo nasi la alo ke chokli nasi Carbon Thomas Council atum ke claim pon jakko ke cher jak tu pisi claim ha lake Assam Finance Rule long lape Assam Rules long isido je lak hoke abad lote labake online e tender se pinai lage ala solong kachibra parai do lason hatasi Assam lo a district anda e tender se 50 lakhs abad lo tante setami Carbon Thomas Council atum isi ke claim ake me bangla bhelo je ditumke jake autonomous area la sida bake ditum la sonium bake nang proyek ditum mitang aron siklen di terus ande kumalo ka develop lake adi kan sam di puo bojar la so si minta ke dola festival so si dak unit ke dola tasi ujar so si dak unit ke dola itu karbe lo tasi businessman tu mamelo ko tan dehli tu ta kiringa tuara velo akhir dak ador pat tasi lasondo nasuan te antana munitum cerela lapel lada jitu ke long ni tum long le dek imugal kan piwere nasuan te bange ke bang dia kita ko ni pakla kula asi pingi lalo lapel lasua scheme lo jitu ke claim abo order tadi long do elo alo abo order ke la long ko truck abo order tadi long do nasi lalo lapel long ko truck akanka jitu nakari list lalu tala hello news department men release hello asi kecengsia bangke 17 February 2020 taso nikan bangke 160 crores lo nak release lapen aku api bang aku tu culang lah bangke 100 crores already ada asal bocok ke dalam 2019 masih 100 crores 2019 lapen laso kisi pamuni ligi than pon lai lo 2020 160 crores mane kadu kawin tanglu pen 260 crores ke ladak nang release app lo lapen dak akama bangke dili asal kadure pedajone landam pen de dili long ni dim landam lo bokulia lapen dak long ni along ke lage silumia long pen dili than iglo labangke kantang klong strong I am omorsing tisu I am atheng dule pusita itu dilo alang pen dam jet bilo te lage hadak si itu long dam tasu stadium ke tapi hadak ke chok chela phelo je itu bahan kapathua hin pachi thu nang ki iya bi osanang le claim lo contractor bang bangelong ni polong upidi ke chok che la bange council tu jinil sa pilihan niata stadium field bage englam susidula lapen ator ke suan la santa englam kapojan mane atau somar tu tamsi englam lo lapen ada litrin batu bata pa englam lo lapen halaga karet electric la wire itu adin kemudian box ta ada pa englam sukian ta pa englam tate dan itu Thomas Council lo kacari pol lapen jasemen peten ahem adum gitu omorsing tisoga dang li iyam klempo dang li ki dang li dak ke tang chui phantong ke klem chot na je la hai dang li ka chelang nang dang li responsible ada ko belu makusi ala li pamil tu tapi nak ada tang chui prote milo an te ka thaka ulang lai
lahai bangke apa tegalam nasi dilipi bangke laso horuta alangli lak kaya poluta ahem maduganta ini dak ingam susi do tapi lahai kuti ataka horuno kami sosi do nasi lahai lo ini jasebe pen terangke mai take dia somni alam lo ke tiba ke ini tu inglo masuk amen pen ada kam marpo kecirai akam bang antang lamu itu lapen laso kam name iklan patang pamne ni pen ikonikan kopo lapen dak karbengo tunas kausil tuta latum kilang jisu kilang ya tekel pulang tidak ada jadi tidak itu uang ke develop itu mesti ini thinking tu lo masih pikir so lama ke uang ke coklit le lagi ram le inside tu jak hai antang lamu itu kamu itu nomor cerai jumlah pansi kicok 5 ini mana nomor cerai lah pansi kicok 5 lagi ram le inside tu mesti ini ram masih pacini